USA rama ka zo na thlak unaw te hotan voina video kan ron chup chwa sakle tur chau hi Khawvel ralthuam nei chaber berte ram panga le an ralthuam nei te an ram thuam nei thatte ti ania he channel a min lo thlir tu te zong zong chunga chipe kabu ka cheu tunlai kan Khawvel hi aramwal to lo tol tol ti ila kan soiswal omlove engti thei din huna poding lo ma ila thilsha jaw shim shim te chu thilpoi ani ngai lo heng ram ti hian eng ralthuam tinge an siama an thon chua le an lak lu te a chikim the ang beron thil cheu kan tum le don ani pakhat na hi USA United States of America Khawvel ram thil ti thei ber an ni ti ila kan soiswal omlove America ramin president atana Donald Trump ane nu phei hi chuan Khawvel mishing te zong zong tin mun a soi ngi nga vek thei po ani a US hi ram thil ti thei ani theina chan chu Khawvel ral thuam thon chua nember le siam chuak nember ram an ni wang ani a heng aral thuam siam te hi ram dang te po thon chua an ni bok heng a thon chua achang te hian poise tam tak ala lut bok ani soito angkhan America hi Khawvela ral thuam thon chuak nember ni in kumsang ni le somporuk atanga sang ni le somni chunga globally a chu chuan somthum panga percentage lai hi America ram atang topa chuak ani a heng zong zong atanga alak lu zat pung chut khom chu US dollar billion somnga lai kumtin a lut anga chut ani bok heng aral thuam thon chua na sat pol le tam tak te chu heng te hi an ni a Fighter jets F-35 stealth fighter tenitlang puin hei hi US in ramdang te athon nember ani a F-16 fighting falcon te hi athon chua nem pola po atel boka ram somni zet hian an lo la lut to ani Israel Egypt Turkey le Pakistan teni in heng jet te hian air-to-air missile bora ka kal chua thei ni in heng te hi AIM-9 Sidewinder AIM-120 AMRAAM te an ni a le ka chua turchi missile AGM-65 Maverick le AGM-88 HARM anei bok bom apai te hi MK-82 MK-84 le GBU-10 paveway chu an ni a silai pai nei bokin heng apai te hian round zanga le som pakhat lai nei in 120mm M61 Vulcan cannon man ani a bom le missile kan soi tak te kha KZ zale somria panga laya rit a phur chuak thei ani F-16 man hi US dollar million somnga achanga somsari inkar ni tura chut ani a hei hi India poisa chuan core sangli zale somnga achanga sanga zariat le cheng som deuh hu ani FA-18 Hornet or Super Hornet a omle a hei hi Australia, Canada le Finland te rama thon chhuani in air-to-air missile AIM Sidewinder AIM-120 AMRAAM air-to-ground missile nei tel bokin AGM-65 Maverick AGM-84 Harpoon le a bom pai te MK-82 MK-84 GBU-10 paveway chu te an ni a aka na zong hi pakhat in 20mm M61 Vulcan cannon with 578 round ani a missile bom te phur thein US dollar billion somruk pasari atanga somsari le pathum ni in hei hi Indian rupee chuang khor sanga zanga somruk pakhat le sangruk le poisa somnga pakwa vel hu ani F-15 Eagle hei hi Israel Japan Saudi Arabia le ramdang ta te thon chua ni in air-to-air missile hi AIM-7 Sparrow AIM-9 Sidewinder le AIM-120 AMRAAM khawkha aneya air-to-ground missile AGM-65 Maverick le AGM-130 bom pai ho hi MK-82 MK-84 le GBU-10 paveway chu ni in a firepower hi 1x20mm M61 Vulcan cannon ani a round zakwale somli lai ane missile bom hi KZ singkhat zali arit hi he jet fighter hianin at phur theya he jet fighter hi tobi klekin US dollar million somkwa pasari ani a he hi India poisa chuang khor sangriat le poisa somnga le pakhat lai ani thung F-35 Lightning chu
ni chena kan soi tuang chi ho kha nei ve vekin air to air missile air to ground missile bomb tele akana za thi danglam shetin 125 mm GAU 22/A kenon ani a amunei za thi zani le somni ani missile le bomba phur thei za chu kg sangriat le za lai ani a he fighter jet hi aman asang chhojing le tuna takhian $million za le pakwani in a base model ero $million somriat vel ni in he hi India poisa chuang khor sangruk zaruk le somli lai ani A10 Thunderbolt chu he jet fighter takhi chu aram ina abik taka amantur big ni chungin ram thenkat chuan an lo lei ve to thova an lei ero chu adang dewa siam ni in A10 chu po air control atan chau ani A10 jet fighter man dik tak hi zon mu a har deuh awangin aman ni tura rina chuan $million sompariat atanga somni ni tura rin ani a he hi Indian rupee chuan sangkha zili somkwa pali le sangkha zuruk somruk billion chuang ni tura rin ani F-22 hei hi 5th generation jet fighter ti kha ni in Raptor ani a hei phei hi chu aramina amantur big ani mai ba ka he jet fighter hi a big liao ani awangin a engra thuam te nge thuam ani le aman big silai le khol po wan tlak shat atan da chwa ani lo F-22 Raptor takhi aman chu unit khat top hi $million zale somli pathum lai ni in hei India poisa chuan khor singni sangsari le zari le somni pani ani Advanced missile le precision guided munitions heng ho hi missile chi shang jet fighter man chi te le ralthuam dang mamo silai mu te le tunlaya achangkar beng ber silai mu abitum thei guided missile te po antel bok heng ho hi chi shang om le in heng ho ram shang a thon chwa thin ani boka AIM 9XI Wonder te AIM 120D advanced medium range air to air missile te AGM 88 AGM Hellfire AGM 158 AGM 179A le heng bitum big neya atum tak kap thei nge tura kai shwai thei an ni ti bok te chu GBU 39B small diameter bomb GBU 53B joint direct attack munition JDAM unguided ti kher ni in heng hi bomb pa ngai top te po ani a heng ho hi an man na a chuan heng misal kan soi te ho hi nichina jet fighter te ho in na an ralthuama in thuamna a ming kan lo soilan te ho kha an ni a tank tele frigate hei hi warship longpui lian kan ti mai te ni in combat helicopter te po siam chwa ani a USA hian tank an siam chwa te chu pek chwa nei bokin heng athon chwa bika te chuan M1 Abrams ni in hei hi third generation battle tank ni in US Army ho po in an man ber ani a 120mm smoothbore cannon kap chuak thei silai thaber ra thuam ani mai baka advanced armor protection ka chet har sa tur atana lo dang tu tur thatok taka thuam ani bok frigates anti hi warship ni in hengte hi USA in aram dangte athon chwa chu ni in Oliver Hazard Perry class frigates long hi USA hian asiam chuak to lo nangin alo thon chwa to teram thren khata chuan mu tur an la oma freedom class littoral combat ships ho po hi thon chwa na sat pol ni in heng ho hi lo sipai te ho in an mission shang kalpuina atan man ni in tuipui chung in do na te po man ani a mine countermeasure atan te po man ani bok independence class littoral combat ships te hi nei le in heng long ho hi an rangin hemi awang tak hian ram dang te po in an du hle ani Oliver Hazard Perry class frigates how hi USA ina adi commission to awangin amang to lotina animea aman tak hi sha thei ani to lova amairo chu engemoti da danglam ani a upgrade te ani chuan $, zale sum kwale pali ni in hei hi kum sang kha sikwa sum sari le pariat kum ani laya aman zat ni thin ani a freedom class how hi atlam puin $, zanga samnga achanga zaruk million ani tlampuya independence class how hi $, zali samnga achanga zanga le samnga million man anni ve thung ani India poisa a chu chuan freedom class how hi khor sangli zanga le sumruk panga achanga sangli zakwa le samriat man ni in independent class how hi khor sangthum zasari sumthum panga achanga sangli zanga le sumruk panga ani combat helicopter USA in heng indo thlona te hi
combat helicopter ni in siam chua anga in ramdang te athon thin ho te chu Sikorsky SH-60 Seahawk te hi mandan tamber tlo theina asiam zingami ni in US Navy te point an lo mang thin ani he call hi anti-submarine le anti-surface warfare atan te po aman tlak tur siam ani a mi bozon le chanchua ngai thil thleng a te he call hi manber ani bok he thlo theina atang ve khian a sang sang ron chuakin chung an man na tur le amamo na azirin US $1 million zanga achanga za thleng te po an ni thei ani SH-60F Ocean Hawk he hi anti-submarine warfare atana manber ani a HH-60H Rescue Hawk hi aming achang po hian a shat om e mi bo le chanchwa ngai om na buai na to na ate an mang ber thin ani MH-60R Seahawk hepo hi HH-60H ang thova man tangkai ni in Naval Special Warfare le Anti-Surface Warfare tip atampo aman le big tura siam danglam ani ve thung MH-60S Nighthawk hi omne in he thlo theina hi an man na ber chu buai na chwa changa mamo laglu na an man ber ani a medical evacuation omzia a chuan damlo na thilwanga phur ngai damlo an omte point an mang thin ani anti-surface warfare atante po man ani bok heng thlona ho hi India poisa chuang khor zali sompanga achanga zariat le somthum man lai an ni thei ani hemi baka hian adang le deuh hret siam om le in a ming hi Boeing AH-64 Apache ani a twin turboshaft attack helicopter ni in hemi omzia chu ralin do na kara le sipai te trampui tura an thon chwa ber ni in US Army te po ina an man pui ber ani nge air support van atanga trampui na sipai te ta na trampui tu ani baka ompho anti armor atana man ani bok Boeing thlona ho tak hi aman dang le in heng ho hi US dollar million somruk atanga somriat ani ve thung a India poisa chuan he hi khor zali somkwa pariat atanga zaruk le somruk le pali ani thung Bell AH-1Z Viper hi thon chwa thin bok ani a heng ho hi US Marine Corps hoin mangberin Apache thlona ang thovin raldo na hmuna sipai te trampui tu le an momo te phur tu ani a ramdang le na indo na thlengpal a te po hian manber ani bok Bell AH-1Z ho hi US dollar million somthuma changa somnga ni in hei hi India poisa chuang khor zani somli pakwa achanga zali le sompanga ani ve thung ani Patriot anti-missile system le THAAD anti-missile system heng ho hi asiam tu company Raytheon Technologies ni in missile system ti sang siam chhuak tu te an ni a heng ho hian KM za thleng po ka phathei tura duan an ni mel somruk le pani lai po aka pha ani aka chakzong hi km per hour sangruk za le somni panga ni in hei hi meter per hour chuan sang thum zaria le paruk ani heng missile te hi radar achanga thunun thei an ni bok Patriot system ho hi US dollar zili million atanga US dollar 1 billion ani a aman na tur le atho thei tura duan azirin aman hi asang chho zela India poisa chuang khor singni sangkwa zaruk le somthum pani sing sari sangli zariat somthum manlai ani THAAD anti-missile system hi omle in Lockheed Martin missile and fire control te ho siam ani a heng anti-missile ho hi mobile ani a omzia chu phurson thei ti na ani mea KM zani laya hla ka pha in mail zale somni pali po apha ani he system hi indium antimonide imaging anti-infrared seeker head ni in aka tumachu achethei ani chuan he system hian abitum chu a char thei don ti na ani chu he hi amanzat US dollar billion 1.25 chuang ani a India poisa ro chuang crore singkwa sangli le poisa zathum le thumriat lai ani thung ani Rangdang atanga US ralthuam dorchin tu tele until le chinte sangni le somparuk atanga sangni somni hun kara chu chuan Saudi Arabia hian US ralthuam thon chwa atang hian za asomni pali lai heram atang ringot hian laklu ani a foreign military sales anti FMS anti hi rampani te inrem siam na dan man ni in he dan nuai a ralthuam anno le sakto te chu avaya chu common US dollar billion som thum le pasari ani a hengte hi sha nunung bera anin thon te ni in F-15 Advanced Eagle Fighter ground attack aircraft hi zale somnga pani zat alea
Patriot anti-missile system hi somni pali lai ale that anti-missile system hi pasari lai alabok ani United Arab Emirates po in US dollar billion pakwa point pali lai hu US ralthuam hi adorna aseng to a FMS dan noya yan arms sales momo shang te now lak ni in F-35 stealth fighter aircraft lay ani bok hengzong man bel khom hi US dollar billion somni le pathum lai ani bok Israel ramhian dot le in sangni le somporuk sangni somni FMS dan noya in sum don ton na chon US dollar billion poruk point pakhat lai man ral thuam le ni in hengte US yan aram champuin atan apek shim te po telen ral thuam chaberber te mangen US yan thei topin Israel ram hi atrampui chin bok ani Egypt point FMS noy achanga thu kan dona chon US dollar billion pani point panga lai man huwa dor to me baka US yan kumtin US dollar billion pakhat point pathum chuang champuina ata military aid champuina apezia bok hengte mai baka ramdang Bahrain Kuwait le Qatar tetelin Afghanistan le Iraq te po in US ral thuam te hi anlo leve fo bok continent zonga soi chuan US yan avaya ral thuam athon chwa to za thi US dollar billion somli panga point pariat lai ramdang te alo thon to ni in kumsang ni le somni pani kumringo ta po khan US dollar billion sompali point panga lai thon chwa ani to bok Middle East ramte hian za somni pasari an laluta ramdang te Asian Pacific region nami te chuanin za somni pasari an lalut ani Europe le Central Asia te hian za sompuruk chau an lalut ve thung tu naya thian India ram le naral thuamin sum don ton na nei tura thu don ani a hei hi India le US ta na inkara tho ho na thazok thlen thei tu tur ani an be sei US yan India ram tho theina F-35 stealth fighter jet asiam chwa chu $1 billion engamozat manna leitir atum ani tu apuanga he thila hian engza takini anin pek don ti roshat alanilo ram pani te indoor ton na chu ati ngei baka America ram le India ram te chu hun lo om le zel tura po thokho thei tura anin kar siam tu atana man be sei ani MQ-9B Sea Guardian le Sky Guardian drones te chulo le to in heta hian US dollar billion thum lai sen ani a Apache helicopter AH-64E-22 lai le bokin C-17 aircraft hi asom kumsang ni le som pakhat khan $1 billion pali point pakhat in a le to bok ani P-81 aircraft hi billion pani point pakhat zale samli pangalai M777 silai kumsang ni le som puruk khan $737 billion zasari somthum pasari in alo le to boka Hellfire missile de Mark 54 anti-submarine torpedoes le MH-60 Romeo helicopter telin million zathum nai sen ani to bok US handral thuan thon chwa anga mei baka siam chwak turam pui ber ani boka ramdang atang hen lak tu nei lo ma se akhoma mo lam zongin laklu anei thung chungte chu UK achang hian aral thuam siam na tur atana amamo components neu parts shang te chau alaluta hengte hi atlang puin Germany France le Italy atang ten alalut chin ani Israel ram atang hian defense column laklu na ber ram ani tira Israel atang hian drone lampang enthak na khol te alo lalut buk ani Canada le Australia atang te point khomamo parts te engamo za laklu anei boka hengram kan soi ho atang te hian aircraft siam nana poimo te missile defense systems te le drone lampang te alalut bera ama henra thuam siam chwa le ramdang te poina an siam chwa te an run leiber na ani wangin ramdang te anga ral thuam laklu hi anei lo ani pani na hi France hi kumtina anlak lu za tak hi sha chian thei aniri lova ma se he ram hian Khawvel ral thuam siam chwa thon chwa tam lama US dota alang phatlat kumsang ni le sompali atanga sang ni le sompariat le kumsang ni le sompakwa atanga sang ni le somni pathum inkar khan za a somli pasari lai athil thon chwa hi pung a chhut ani a heiwang tak hian France chu Russia ram pelin tuna adin mun hi alo thlen thei pha ani France ram hian sipai mantur military lamra thuam hi asiam chhuak na sa hle a chungte chu kan lo sei don ani aircraft
Rafale fighter jet he fighter jet hi man na sang le mamo azira man thei tura duan ni in France Air Force point manber ani a aman za thi US$ million za ani bok Mirage 20,000 he po hi France yam chwa ni in ramdang te poina anlo lak lu tampol ani a India ram point he thlo ni hi kol an nei ve nual bok ani Long naval vessels lama thung chuan Scorpion class submarine heng ho hi diesel electric submarines ni in naval group te siam ani a India le Malaysia te thon chwa thin an ni heng ho hi amana chuan US$ million zali atanga zanga te an ni a FREMM frigates hi amle in hei hi alampum chu frigate European multi-mission ti na ani a hei hi mamo na sang man thei tura duan ni in French Navy te point an mang ani henglong te hi US$ million zanga atanga zaruk man lai an ni bok Missile heng ho hi France ram siam bik ta chu an ni a Aster missile an ti mai surface to air missile system ani a heng hi French sipai te chuan an mang ber thin ani $1 to $2 million man ni in million pakhat atanga pani ti na ani chu Exocet missile hi anti-ship missile France long sipai te man tho ni in US$ million pakhat atanga pani silai mu pakhat zel man ani France ram hian heng ram te hi ralthuam siam te chu athon ber te ni in chung te chu India Saudi Arabia le United Arab Emirates te an ni a France ram hian ram dang te atangin defense system mei ba ka ralthuam lak lu na anei ve nual bok United States atang hian aircraft le missile system alaluta Germany le Italy big European ram atangin defense ta na thuam thazok equipment te alalu thin bok Tunlai hian France chuan India ram nen indorin Indian Navy chu aramina asiam chua Rafale M fighter jet somni paruk lai leitir atum thu ni in heng fighter jet te hi India ram poisa chuan fighter jet somni paruk te chu core pakhat point somkwale pani vel tura chut ani a MQ-9B Sky Guardian drone hi USA atanga le atumbok ani hei hi US$ million zale somni pakwa drone pakhata zel ni in US State Department te ina thu an chwa a chuan ani a jet fighter dang asiam chwa F-16 le Rafale ai chuan ato dai thung Ministry of Defense Department thu chwa a ero za a somni pasari lai nyamin France ramina apek tur hi US$ million somkwa pakwa drone pakhata zel ani dona hei hi ramdang te hna ashal na ain alet engamuza tin atlom jok don ani sky drone ho hi France ram hian somthum pakhat lai lak alum atum ani chua avai hian US$ billion pathum point pakwa lai ani dona heng drone don te hian ralthuam thaber ber te thuam anni na te lo soibok ila 31 MQ-9B Sky Guardian drone hianin 35 L3 Rio Grande Communications Intelligence Sensor Suite 170 AGM 114R Hellfire missile te aneya 310 GBU 339BB laser miniature bomb apaibok Selexi spray AESA radar nein HISAR 300 radar le MX-20 electro-optical system te ho hi anrong keng tel don bok ani France ram hi tuna takhyang Khawvel ralthuam siam le thon chwa tam lama pani na ani mek ani Pathum na hi Russia adot ram ralthuam siam chwa le thon thin chu Russia ni in he ram hi tank le missile siam chwa lama alai hle bok US$ billion porok point pali lai kum khata la lu thin nanga kumsang ni le somparia khan chut ani a Russia hian heng ralthuam thon chwa nan hian agency shan pa nei in he hi Rosoborn export ani he agency kaltlang hian ralthuam athon le lak lu mei ba ka kholdil dang te le services lampang te khoya chinchia thin ani bok agency noya sha theicina chuan Russia hian kumsani le somni pali khan ramsom pasari lain dorna anneya heta hian US$ billion somnga panga lai manhu anin leitir ani
Russia ramin a siam chua le thon thin te chu ilo soi lang don ila aircraft lam hi siam chua anei nuala heng te hi ni in Su-30 SM2 fighter jet hi Belarus ramathon chua thin ber ani heng te hi Indian poisa chuan crore zali tanga zanga ani a hetiang fighter ho hi a hran pa a siam danglama mingdang an nei le hlom bok a chung te chu Su-35 fighter jet Mi-17 Mi-17-1 heng thlona pani biki military transport lam bika manteni in Mi-28NE KA-52E combat helicopter bikte an ni le a heng ho hi atlangpuin khor zale somnga achanga zanga inkar an ni heng ho hian missile radar mantur bik tak thuam theuh an ni bok Tank le armor vehicle lam siam turam ani boka heng te hian T-90S tank te siamin heng ho hi somni atanga somthum crore ani bok T-14 Armata tank te hian 125mm main gun asilai man pui berni in 7.62mm secondary gun hi amang le a advanced active protection system Afghanit anti hi a kholatan amang bok ani T-15 Heavy Infantry Fighting Vehicle hian 30mm cannon nein 7.72mm coaxial machine gun amanga 4 Cornet anti-tank missile apai bok heng ho hian type shang pani nein Tiger le Typhoon ti big an nei a BTR-80 Armored Personnel Carrier le BMP-3 Infantry Fighting Vehicles te siam chua an ni boka heng hi panga achanga som le som achanga som panga khor zat ve ve an ni T-14 ho hian zale somni panga main gun nein 7.62mm secondary gun atan manga advanced active protection system Afghaniti mingphua ni in hei hi a system atan amang le a T-15 heavy infantry fighting vehicle te hi 30mm cannon le 7.72mm coaxial machine gun 4 Cornet le anti-tank missile an kengtel bok ani Missile system rocket te now kanti me ka chwa theite siambokin hengte hi S-400 Triumph Air Defense System le BrahMos supersonic cruise missile te an niboka hengte hi khor sanga achanga sangrukte ni in sompanga achanga somni panga laiman anni S-400 defense system hian radar 92N6 gravestone LEMZ 96L61 le 91N6E big bird le surface air-to-air missile 9M96E 9M96E2 le 48N6DM le 40N6 aka thuina range hi KM Samri atanga zali KM Inkar ani a Pantsir S1 ho hi omle in hei hian 6 SAMS le dual 30mm autocannons may baka passive electronically scanning array PESA PESA radars le electro-optical infrared sensor a thuam an ni bok Air defense system hi achidang deu anti-aircraft missile te omin hi Viking anti le Thor air defense system te anni a khor sompanga achunga somni panga vela chut ani bok Silai hi siam chwa anneya chuan AK-103 assault rifle le SVD sniper rifle te anni a unmanned aerial vehicle anti te hi mishingina akhal khengai lova indona zola thlok lu thei te anni a hengte hi Orion E reconnaissance le strike complex heng ho hian lai puimu ke jisani lai an phurbok ani aka thuiza thi abitum chu engamo chan chu umzui theitura duan ani thung Orlanton E le Orlan 30 tactical UAV system how hi target chang zoka wa mu chwa nana man ber ani a en thlak na atan man ani ber bok an bitum omna le abul velte thli thlai anan man ani awangin hengina amu thei an bitum te chu laipui mu dang mangin an rongka fu dik chat chat thei tura grat ani KUBE loiter munition tepo achungami te ang thovin bitum ka na atana man ni in an ka futum te chu engi ani azerin achia the nge na turin abik taka thuamber thin ani Russia hian heng ralthuam te hi asiam chuak na se hle a indo pui lo tong shrap to ram ani awangin aru karala che theina tur le ram dangte po wauzam thei hial tur po ani reng ani
Naval equipment te ilo en le ila heta hian Admiral Gorshkov class frigate omin four-phase multifunction AESA radar volume search radar bow mounted le dot array sonar te abi kathuam te chu P800 Onyx le Redut VLS cells te anni a he log biki $1 million zani somnga ni in hei hi India poisa chung khor sangni le poisa somsari pangaman ani Admiral Gorshkov class frigate hi India ramhian our region amantrin ba khoiram dangin an nei shat anilova Indian Navy te hne na shal tura imbiak na chu omto nangin he thilai hian eng thutop nge an soi shat alanilo heng frigate te hi Russian Navy te man tur bi kasiam an nipok Yosen class submarine ve thung hi 32 vertically launched cruise missile le 38 torpedoes may baka spherical array sonar lian tak le aperture arrays bali lai tak thuam an ni bok heng submarine te hi Russian Navy tan liao liao asiam an ni a aman za tak hi chan takasha tur omlo ma se Russian longzi nga tomber ani churin ani aram long sipai te man atan liao liao siam ani awangin ramdang te in an nei om le leitum om engma thu shat alanilova India ramina ama a achwa amasak ber alo le kolve ti lo chu ramdangin an la leilo shim ani Russia ram hi ramdang te in an lo dorve no to a chungta chu India, China, Algeria, Middle East le Asia Pacific lam le Belarus ram te an ni a India ram hian Russian siam thil te chu alalut nempera China hian dotin Su-30 Mk fighter jet alalut te ber Algeria ram hian fighter jet le BMP-3 IFVS alak nembei baka Middle East le Pacific region lam chuan Russian helicopter lam hi an duin abikin M128 neih an lala nember ani Belarus ram hian aircraft Su-30 SM2 ho hi alalut ve bok ani Russian ram hian ramdang te atanga laklu hi thil alo nei ve nuwa to a tun hnai taka chuan engemaw inti buaina te awangin ama a akal na thin te chu chut cha ri an ni a hungkal to han thlir chuan France Ukraine le Belarus atang te in aram ralthuam siam na tura amamo neu aircraft component parts electronic optical targeting le naval equipment turtle te alalut ve thin ani Tuna tak hian China ram nen aninkar acha hle a heta tang hian Russia chuan China siam air defense system te mai baka drone hote po alalut na sa hle a ramdang mi te atanga ralthom lak nu ngai lo turin domestic defense manufacturing akal pui na sa hle bok ani America ang bokin ralthom le Indo na atana anmamo tur to khi chu anma nin an siam chuak mai ni lovin midang te po an semve thei tho ani Palina hi China, kumsangni somni pani khan China ram annual arms export chuan avaya chut komin $1 billion pani point bial sompasari lai manhu athon chuak to a China ram hi Khawvel ram ralthuam siam le thon chwa lama sangberte ramte a palina ani mek ani friends ram hian tung trum chu le pelin achan pu an ram thil siam chu na sataka thon chwa lama san mei baka tunlaya chapa USA ne na aninkar athat vak lo wang po ani ome China ram hian ram thang mek ta trampuinan asiam chwa te hi athon aching le a Indo lam chau ni lovin en thak te le ol sam tak takaral thuam manra asiam mei baka ramdang te aya an bung rotlom wang hian an market interest asang hle amai ro chu an siam chwa zong te hi social bo chu an ni bi khau lo a chan po an thon chwa to howa man tlak manglo te alo om vele zau wang ani ome China ram swam chwa te ral thuam te chu ilo en vele ila Aircraft athon chwa tlang pui ho hi JF-17 Thunder Block 3 ni in hetlo the na hi Pakistan ram man pui ber ani bok khol changkang tak avionics le radar system athwam ni in Indian poisa chuan billion pakhat point panga mandai ani a he US poisa ero chun $1 million sompakwa man ani thung Chengdu F7 hi aircraft khal olsam tura dwani in Nigeria, Bangladesh le Myanmar ram te point an manber a rupee zathum le somnga million man ni in $1 million pali point pasari ani hengthlo na te hi an na tho thei na te anaw deuh awangin bungra phur le mishing phur kwal na atana man an ni deuh bera Indo na atan chuan man an ni cha lo ani
long naval lama chuan F-22P Zulfiqar class frigate hi alarpol ani a henglong te hi manna enga po thok thei tura siam anni radar call chatok tak annei mai pa ka sensor weapon po athatok hle heng hi Indian poisa chuan billion sompali atanga sompariat ania $, million zale som kwa ani thung type 054A frigate hi nile in hengho hi advanced air defense chatok tak nei ania Pakistan le Thailand ramte po ina an manber ani helong hyang guided missile system nei bokin indo zola po achatok khop mai heng hi Indian poisa chuan sompariat atanga somni le pathum billion ni in $, chuan zani somnga atanga zathum le somni million ani thung missile system lampo siamchwa annei nual buka hengte hi FM90 short range air defense system ni in hi le achanga thlo theina ka na atana man ani air defense chapol ni in hi Pakistan Bangladesh le Myanmar ramte point an manga Indian poisa chuan million zasari ni in $, ero chuan som achanga somni million man ani ve thung CM302 anti-ship missile hi an siam chwa thoni in supersonic anti-ship missile ani a guiding system po a advanced big hle ani heng khol hi Pakistan le Algeria ten an mangdo pera India poisa chuan rupees ale somli atanga sahni le somriat million ni in $, chuan pahni atanga pali million man ani Drone call kanti may unmanned aerial vehicle UAV wing lung chu heng ho hi indo na twala man ber an ni boka India poisa chuan somthum panga atanga somsari million ni in $, chuan bial point panga atanga pakhat million man ani he call hi Pakistan Saudi Arabia le Egypt ram te in an mangna sa hle bok Tank le ralthuam armor vehicles omle in VT4 main battle tank heng hi Thailand le Nigeria rama te man ni in hi indo na muala po man na satak ani laipui mu hi akap chuak na thokat viawa ka chiat mei thei na laka inven na atan a man po athahle ani India poisa chuan millions thum somnga achenga zali somnga ani a $, ero chuan pali atanga sari amo million ruk laiman ani thei type 08 armor vehicle omle in hi military lama man ber a ni a he tank hi China hian aram sipai te man tir ber ani aram ba ka Thailand po hian an mangboka US poisa chuanin pahni atanga pali million $, ani a India poisa chon zale somli atanga zani le somriat million rupee ani Soito angkhan China ram siam chwa ralthuam ho hi ram thangkhat te chuanin a that vaklo awangin an selin an leidu lo pha boka heng ralthuam te hi China siam ti taka atlomin olsam taka ram te naw de te tan chuan nei mai thei ani thung ram lian zok te ina an sel na te awangin heng ho a big chuan China weaponry tak hi chu in sum ri ni in heng ram te hi USA Russia le France Germany le Europe hi Anni a engamo chana chuan an lo kolve mai thei chau ani ramte naw hanti khan Thailand heng Nigeria ti te helho le swamhmang tamnaram apianga China siam ralthuam hi an lo kol deuh fur hrin zoka ngai tuana ate thui du hle abik takin asiam chwa kan sei lan hova ramlo leitu a kham Pakistan ram ming hi alang jing viawa hi tu lai India le na aninkar athat vaklo wangin China han ral thuam hian a tampui thin ti hriat ani bok China le Pakistan ram ebungra in thonza thi awaya chu chuan billion sompasari point pathum lai ani to a hi kumsang ni le somni pathum aninkar in dor na za chut khom ani hengtia hian bungra dangte po telin anin dorna a anin ral thuam an pek in dorna chu chiang taka hriat thei ani lova soito angkhan Pakistan le China ram te hi indor ton mei thin anni pia lama hian an hnung anin dor sak ve bok ani henga te han China ram chuan Pakistan ram chu abikin in rem siam na alo nei pui to te an ni boka JF-17 Thunder Block Hemiram hi ram pani te joy project jet fighter an siam chwa na anin tho trom na ani a naval long lam chungchanga po China ya Pakistan long sipai te le anra thuam te po hi anra man pui le thuam vek an ni ti la
kan se swa lem lovang ramdang te po in China hi dorin heng ti hi South Asia lamte telin China siam chwa man tam na ber ram ani meka sub-Saharan Africa lama po China product man atam chau mek Southeast Asia rama te po China siam thilbung ra pakhatal mutur hi chu a omlo thailo ani Central Asia le Middle East te lama po China thil siam hi ralthuam kherlo po man nasat ani bok Stockholm International Peace Research Institute atanga thushata chuan China hian ramdang atanga ralthuam laklu ve anei nuala chungta chu Russia China hian Russian defense equipment heng Su-35 fighter jet somni pali lai hi billion dollar khatin alaya Su-400 air defense system hi dollar billion ni system pani leinan amang ani Kilo class submarines hi dollar billion pakhat point panga nibokin Ukraine changhian engines tele long le aircraft siamnana alak lu big baka France lama hian China chon French helicopter le naval equipment te hi alalu telbok ani Germany ram hi Khawvel ralthuam siam chhuak tu te a chuan pangana ni in sanghi le somni pathum khan euro billion sompakhat point pasari chuang za chu ralthuam thon chhuak nan alo mangto ani Europe ram sang ta chuan dorin hengti hi Ukraine po an tela an ram phei chuan kum sanghi le somni pani lai atang to khan ralthuam le momo te chu an lo lalu char to a Norway Hungary United Kingdom le United States le Israel te po in Germany ram thil siam hi chanem tak chu an lo lalu to bok thina hei hian Germany ram mi puite le aram chu ati hausak pha le bok ani United Arab Emirates how hian an naval man atan satellite communication system lakbik an neia sonar system te hi United Arab Emirates bayuna te po in an mang nasa UK ero chuan long lampang thuam lalutin hei hi type F31E ani a voice communication RNS VCS 4G system hi Hungary ram in alole thin bok Switzerland ero chuan fire control system lampang hi an lave nual thunga hei hi Taranis system 81mm mortar te anni Tuna Germany current military equipment how to small arms category I hand Heckler le Koch HK 417 heng hi battle rifle le marksman rifle te ina anman ani a Heckler le Koch Bok HK AG 36 hi single shot grenade launcher ani Heckler le Koch HK G28 hi marksman amo rifle sniper rifle anti angchi tekha anni bok ani Armor vehicle lampang thunga chuan Leopard 2 ti hi an tank main battle tank an manber ani a Schützenpanzer Puma hi infantry fighting vehicle ani tela Marder 1A3A5 hi infantry fighting vehicle ani thung Air Defense System hoa chuan Lifla Seas anti-aircraft missile system le Flak Panzer Gepard self-propelled anti-aircraft gun te an nei boka Germany hian sipai te thuam chom ti that chu angai poimo emema hei hi achan chu Russia ramin a alo vau zeu to wangkha ni in Germany chuan aramina atlak cham a angai sipai tamjok mandrua le silai mutam zok te heng siam chwa lampang hi tuna atum ber ani Germany ram thil siam te leitu te ramdang chu Ukraine Singapore India le Saudi Arabia te ni in anni hianin German military export sipaina an man turang chi ang hoka an leinem hle thin ani German rama hian heng weapon manufacturer abik lian tak pathuman oma pakhat na hi Rheinmetall AG ni in anni hi contractor larber anni hian kumsang ni le somni pali kumringota an hlo lak lu chu euro million sangkhat jali le somni lai ani adot le hi DL Stifung and Company KG ni in anni hianin euro million zasari le somruk pani an laluta MBDA Deutschland GmbH hoin million do euro zathum le pathum an lalut bok ani
Germany ramina athon chua ber ta ho chu explosive devices heng puak thei thil kan ti grenade bomb mine torpedo le guided missile angchi amu te ho te le adang te ania ammunition chu sipai te na an silai mu an mamo ang chimshim kha apebok heavy weapons hawa chuan rocket launcher te artillery pieces le military equipment dang at nge ate naw lutuk lawang chi ho kha athon chua boka sipai nan manber silai hawa chuan assault rifle machine gun le sniper le pistol te ho po thon chua an nei bunwal bok ani tuna takhian Germany ram hian a arms export aram achanga asiam chua a thon chua hawa chuanin kumsang le somni pali atang khanin asang chho hle ti a chut ni in heta hianin euro billion pasari point panga lain a thon chuak nem a Germany hian heng ram a thian bik te ho a bik takin NATO le EU member ho ram te hangtea khanin a thil siam te chu athon chuak thina heng ram te zinga hian Ukraine pokha atel ani kha Germany ram awang hian NATO in mu khom na hawa te an eastern flank le an air le missile defense system te an chat pha hle a Middle East lama po defense system changtlung tak an nei pha bok Indo-Pacific strategy antimata heng tuipui chunga long in kalpo na in sumdon ton na te po asang hle in naval system te an thale boka China lampang le na inti buai na te lo chhuak ani pon heng an naval system te hi chuan an counter theidon ti achiang hle to thokat ani Shathaya chuan Germany ram hianin advanced missile system an siam chhuak boka meets the in medium extended air defense system ti na ani armored vehicle ho hi Leopard 2A7 le tank te an ni hoa heng ho hi Ukraine ram hian an lut thin submarine ho hi achi za thi zani le sompariat lai ranpa in Singapore la lak du tir ni in unmanned system mission khalkher ngai lo ti ho Euro drones te hi ISR mission engemo sipai thil ti na ten manatan pek an ni bok Khang ho kha Khawvel ram ralthuam siam le thon chwa lama alian berber te panga te chu an ni a pakhat na US ni in adot hi France Russia China le Germany te an ni clear to the zong chunga lom thu ka soya he video hi minong e thla saka wangin in nen lom thu ka soya like khamne thengil lo ula a channel hi subscribe nge bok ula comment lama te khan in du zong te in lo chunga kan share vek zelani ti khamin lo sha priton nya ale peka in hule thau turin pathianin ompui chero se in thil ti pyanga tluang vekang cheu